Tala falava usi mela whaafonga I tala fōwale Radio Samoa. Mai Amerika ma Iran mo manino lava wa whaale tonu le marienga e tau fiai whitawinga I le vāo atinu e rua ina wari potera whetari I o oso whainga a Amerika ma Iran. O lo ri potera o pisa whaasara lawa le tinu o Iran ne whaalongoina o oso whainga a ere o whaamani ane Amerika le tūlanga. Whai mai le CNN o ro whai a pia whiutara inga whaavau malo I tua mai o neiwe vesi o le ala lea e whai ei mata au fi oso whainga a Amerika ma mata I tūre tūranga o iei I a tarananga o lo whaia. Whai mai wa mai atu e sauninga o Ayatollah Khamenei ai le I ariaria ne lavalo nā tari o Majaba le ta ua wa whaururu iei le taitainga o le tunu. Waripti a fwoi whaasoane e Israel o nisi o whaamataranga I a Amerika e whaapea o loo whawhau e Tehran se fuafuanga fau e whao oire oti I a Trump. Ma saadia e fwoi te teimi o toe sauninga o Khamenei whaamataranga tangata e fia taui masui e ala le whasi o tia o le ri presidente o Amerika o Donald Trump. Israel ma le panona, whai mai Amerika leo le awa aia, o Amerika leo le awa aia le anga I se mai o vai ngā awa Israelu, mai le tu I saute o le panona, e leo toe mamau na yaso na whatau nu leo lea whiutana inga. O le New Zealand Herald, wali puti ai whaamtaranga mai se sui o Amerika e whaapea, o loo fuafua e whai aisi taranoanga fau le vau Israelu ma le panona, I le vai aso fau. A wata ua o se vaenga leo le marienga na whaatulanga mai le aso ruasfulono union le tausanga rei, wa fuafua I o le anga I e atu le militeri o le panona, e whaafoe I e tu I e lua lo I e nei fita Israelu, pe a mai o nā ngai e se mai. Whairoa lai le ampasa o Amerika I le panona Michael Isa, o le atau nu atu I Beirut, ini na yaso o lumanai, se au malanga mai le militeri a Amerika e whaamautu turanga uma, mo le whaangai o ia o mea I le lau I le ele. Mai o rea marienga o lo te ena le Hezbollah o na ele ai se aso whaatulanga ina o whaatulanga o ese mai ei Israelu. Ma wa mai a whairoa fo e sui o Israelu o le atu maua I pea na vai ngā au I le panona pe a whai e whaavau peo na whaa au pe ngaina vai ngā au le Hezbollah. Whamata BBC ua whaatateleina o swainga Ukraine, le lata I Crimea, le ana ave whaamarusia e Rusia, ma ua ngai fo I o swainga I le peninsula, o lo whaatau nu atu iei sapalai o uta. Sa nuara te awa Ukraine Robert Brobdy I le BBC, ai titi mai pe luas wali ma wa a fia masunuina I te tonu ar wha aso taluai I le Sea of Azov, le sami le so o ma le Black Sea. Whai mai o se lusi tere rea mō Lucia e mai se le vaenga le Navy, a toai mara sapalai o le suau ui le atunu. Whai mai Brobdy o va suau ue lua saos wha ia le vasa nei sa ave nei le tusa mara fitu a whetane o le suau u mai Taganrog I Crimea, ma o le wha moe leo Ukraine ia mō tu sia le sapalai o le suau u I wha tu nei o loo pū lea Lucia. Pai lo foi le ripoti leo lo whea ngai sui o Lucia I Crimea, ma lu I tau I le whea ngai so oai ma wha le tonu le sapalai o le eletise, pa pia fo I maawala tau whewa inga. I Australia wa whairoa le whaititi o le whaongai no masini wha mawhanawhana po o heaters, pa pia maisi au unanga whaongai le eletise I le atunu ui le neitau malulu, o na o le maululunga tele o pili mo ia au unanga. Waripatia le 9 News o le ungo so suenga na whaiatanwai nei wa whainua ai le tūranga, ma o le tele o ainga wa whaatau heaters tau mo fie, tau whasosonia I le malulu. O nisi wa renga whatia le whaatawina po le whaongai no heaters, wa mātele na tā puni whai te toa ma whaamalama e tau whio fiaina ma whanawhana I tonu o whale. Lo iei whasosoania o maua mo nisi stete o le tunu I lalo le porkalame le malo le solar sharer offer, e mawhai nisi o ainga ngā waa I Queensland, South Australia, ma New South Wales, o na maua fuale e le tise mo le tolu I tūlai le o ngā tonu le aso. O ietu ai ngā au nanga e mawhai na whao ngā ai smart meters e whapipii, o na mawhai leo na ngā waa se ainga I a whamama venga. Ma tara muli mai New Zealand, o le ai lo ilo masira le whainga mā loa le atunu I le awa iai le whainga whapaanga, e iai whaatasi ma Australia ma fiti, ma o se whaamtaranga le ripotere bai New Zealand na vasa nei o tā wai, ma se whaamtaranga ma le pāne meo New Zealand Christopher Luxon, e whaapea ua ngāre rue whaatasi ma Australia ma fiti I awala, e mawhai ei o na whaalau tele se I tūlangi saunga le mū mōtanga ta uma. Whai roa le ripoti whaamtaranga Luxon e whaatatau le marianga na sainia Australia ma fiti, o loo te ria ina fōi a New Zealand. Wa mariri e ai e whiutanga ai, ia ma whaafeto ai fōi, ia whaafitauli ma tūranga na matia e o na tūrai mai.
o lo iai rea wanoe a wa iai manisi atu moto le Pasifika fia a wai rea marienga pe a whai maari re iai fiti ma Ausitalia. O whainua lai na reporter a whaatala no nei le mata upo New Zealand, Australia ma fiti, a lo tadia foi ma se whai unga mautua le kapeneta New Zealand le mata upo nei, pe o le a awa iai le malienga e pe o na ta ua fiti ma Ausitalia le Ocean of Peace Alliance. I o talaia le video sa momo lau whaafonga mai le nei aso, manuia tele whai unga le vai aso, whaasoi fuia.